Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am, ki em news nam tam, ye kitu bo shom morwai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ta ti mayai hap kun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tambah jing em jong ma, incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. All Meghalaya Kickboxing Association kala Jied Ngut ki Khynnah naga jala Meghalaya bandaj Shimbinta hake Asian Pacific Open International Kickboxing Championship arajar apun riu kaban selong hakari Indonesia ha Bali hakar pusau turek hado karu prate urempang arajar apun riu. Who found the president Jong All Meghalaya Kickboxing Association wa Samuel Hasha hagjiha kran mekilar ptai kubor ulayat hu bagi ni Ngut kikintop yake hybrid Amy Grace nombosab ka blush post nam karta ke hybrid Osanika nombosab ka balakat ars nam karta ke hybrid Banshailen Grace Masharing ka balakat saus nam karta ki Ïakhun hakakadan sub junior ka samla Biona Karmujai ka balakat kandai sam karta ka Ïakhun hakakadan senior bad umiwan pendap Marpan ubalakan terus nam karta Ïakhun hakakadan junior. Nyawan yang hangne dang su dap ya ka Fort Northeast Kickboxing Championship mentau liu nai bala dap hi aku kendai lai ko bala kui kalong ka job long successful ha kiwana keleng ka state yang Northeast barakoi te hak te kasngi hi ngela yo ban Jied kat to ban ki Khynnah na po jalla Meghalaya ke jungiru ki bala job hak te kasngi ki ba yo gold medals ngela yo ban Jied ya ki Khynnah Hendru Ngut ki Khynnah ban Leit represent ya kane ka jalla ka jungi ba ya kari India hi syapo kane ka ngin Leit kai syapo kane ka Asia Pacific Open International Kickboxing Championship kaban long hapo Indonesia hapo Bali naduka arko sautrik hadu arko pratrik mentau nai hang hapo Kuta Bex Hotel Resort hapo Kuta Bex Hotel Resort hapo Bali Indonesia di niyo ban selek ikni ki Khynnah ki jongi ban Leit represent ya kane ka jalla Meghalaya pati kari India hi barokoi kidon Ngut kidon bakajong ka age group bat ka category hangne kidon ka Amy Grace nongsap shiposnem sub junior semi contact aku RKG category nangta ka Osanika nongsap kat arsnem sub junior semi contact light RKG category bat ka Banshailen Grace Masharing kat sausnem sub junior semi contact 45 kg category nangta I Biona Karmujai kat kandai snem senior full contact 47 kg category but Imewan pendap Marpan kat snem junior full contact 58 kg category hakajing alam ka jonga di Master Samuel Hasha hakajing opor DI option hakajing opor DI coach banyalam syakateka Asian Pacific Open Kickboxing Championship kapanong hapo ka Bali kan sedang nadu ka Sautarik kan sedang da ka Beijing bangthawi Beijing khia nadu kan wei baje no step hadu saw baje janmit kan budlang ro bat ka medical check up te haka akusan tarik Wednesday ka final session bank ka final medical check up nadu khandai baje hadu shipo shiteng bat khatwei baje kan don ka opening ceremony jong ka competition te ka competition ka sedang nadu khat ar baje namsi nang ta Thursday aku tarik February kan continue dengan ka competition Friday aku nyau tarik February kandon ke competition bang hi bat ha kuju kapor kandon ka meeting ru jong ki representative ki bawan na keleng kari jong ka partai ka banwan ha ka competition te ha ka Saturday pat aku pratrik kandon bang hi ka competition bat kandon ru ka jeng sam ki medals bat ki certificate ki Khynnah ka bajok ha ka smi bat ha kuju kapor kandon ka professional fight ka gala fight night
kapa pelong dengan ka World Kickboxing Association di kata hi ketika ka championship kapan long ha ketika sini kindon sibun ki kategori ki bapel laki jong ki weight laki jong ki kategori but kinwan ro na ki weight ki kiri ki ban compete ha ketika sini tengiru ni so komen Nagaland ga jongi man yo man election mentah ha ketika International Kickboxing Championship kapan long ha po ke Indonesia po Bali te kane ka ai simro ege khna samla jongi ba hagaju ka poro mdei tamba ai ka simi ki khna samla ka juru hagaju ka poro ki khna samla jongi kio lat man lecha ketika International Championship kemudian yoro experience ki khna ki jongi namar ki khna ki jongi ro ki shwe sanmut ki khna man lekai ha ketika Asia Pacific Open International Kickboxing Championship. Apa bagi dia berkasih? Ya, sub junior kamu nanti suppose nanti, yo manlek. Di itu kena jungiru di sub junior semi contact, grace kamu sub aku RKG. Yang pernah exactly ke fight dengan mereka. Exactly ka fight kan long haka arpsan tarik kamu kat arbaja misi ka competition. Hak nomor ba kat way baje kan ka opening ceremony. But kat arbaja kita ka fight haka juga sini arpsan tarik. Kini kena Dalam Meghalaya, kita layak gold medal ha state level ru, hapo national level ru, hapo arjar aku sau kio gold medal slut kini napo Kerala, but kio gold medals nanti napo Orissa ru, badang sudah penulis nama ladang arjar pesan. Daya nanta, dangdan hakane haka North East Kickboxing Championship ru, kebang la pelong hangne hapo nong basilong, ki barok kini bayo gold medal si. Nanta suara beli syati siapo international kene kai Pacific ru ngindon ka training ka pakerpang na kumta jong kini dengan ai training mangahi yaki suawan Leit kenang bakin long ki kena ba long ready ba ki batbet namar ba sesen bangi Leit kat sedu sija international te kamdei ka basuk ban ngi kerman skamro ba ki kena di kinwan ra ya ka medals kinwan ra ka borom na kumta ka jalla jong ba nam ta ri ba ko ni bat kane te ngim nomor bangi la persang ban wat kejing Arab men hakne nang ta ka North East ro te nak benta kane ka ban Leit chapo Indonesia pat ni tempat Leit wat jing Arab nano ro te ngin persang ban Leit wat hakne kisni shwa ban Leit nomor bangi ni nang ne haka arpo tarik na po Guwahati to Bangkok dan na Bangkok chapo Bali Indonesia te nge kerman scam ba hakne kisni ngin Leit kendo i chief minister badan borom jungiro nang ta i sport minister ro but iki perlu parjor ki well wishers ki jungiro instalai kendo shaban Leit man Sebut dah sarkar kam thai khmat la da kam yarap la da kam dar kan ono ga jingarap Nagaland ga jongki de mi persang hi banwat la Nagaland ga jongi hi lengkat ka association lengkat ka parents lengkat ki Khynnah ya banwat la hi nan nanti namar ma nginam la ban shu apai tang naga government ro namar ka government ro le se ki don la ki jong ki bun ki ba ki hapan yak yang ba te wat la kata ngindu ji kerman te ni kerman hi ba Nagaland ga government ro kin thai khmat lem changi kin yarap lem kham tam Nagaland jong siam kum baju yarap yang ni hakini ki por ki bala la yero ni kerman hakini ni sing ka bantaro in yarap lem na ruta jongi yakini ki khna jongi ba amdei resibun namar ki dong tang sangot ki players bat na kalong tam jomot hi Kaya kau sulit.